Arngot ki MLA ki basha suspend jangka sang kongres Dr. Amparin Lengdo MLA jangka East Shillong bat ubah mendorap sang MLA jangka West Shillong kila ino ne kam MLA mentagasngi kakanda terek uno para arajar puar kini ki Arngot ki badi mencakit khat jangka sang kongres kila ai ka si ino kam ba Andrew Simon ubalong commissioner secretary jangka Mekla District Assembly kini ki Arngot aka bakal makin khokbo kila thu Makila mina nak kaseng kongres nama bakaseng kongres kalau kentak yaki. Makila jit jaka seng NPP nama bakaseng NPP kalau kaseng kabami nak jela bakal dei kum katakan regional party dari kabupaten Pat kathong bat kabapek kum katakan national outlook ni kabapek ya kari India hibara kowai. Kani kala one or long hadin kajingya selok kabajeli ubat kinong song snong haki constituencies jungi ibai kam dei kajing rai ka basuk ka ba mano la man shu ai balay ba ngi rai bangi hap ban resign shwa kamlong ka babyang kalenti banyad yaki nong yalam kibala sha jet kum ki MLA ban shu e sendet yala ki jong ki party bat ban lek rung na din jingkhang ba sa ki party ki bai pan ngi kwa banyad ka kalenti ki bakhot kalenti ka babel kipat ba jungi gila jet ingi kum ki Congress MLAs balay pintok kipat ba resign no banlek no nakabakot siya kaway pat kaseng nilaray banlek siya kaseng NPP ngaw to kinbon gibasyong sabar ka constituency jungi gibalong balay village siya NPP kajubab jungi yapi kibadon kata kajing snow kolong to snow bha nginya tulino sko bahapan tuli ya kani ka ribat ka jaj panri jungi kat balae habang iya pharya tukra da ka bangiya let seki sengi baper arajar artulai pinsayo ya ka sarkar ka batlot ka bahap ya sendrop lang sibon ki parti ngamdan kambangan da batay than ni pigi nong snong de sila pi kam stand okay badingi balengi kwa let si NPP Datang ke NPP te ka parti ka baday jong kani ka jela. Kibay gidi ki parti nong way sudah. Ngangas ngo bang ngimdon kambanya selong. At least mga try balang in sa kren. Nayalik selong itaba su siya kita ki parti ki pasabar ka jela ka jungi namar ngingi ladon ka kongres takta. Nrepet ha ka pod bo ka kongres ka prapum. Siya ay kita kinong yalam nang tanang kijaka kibakisyong headquarters baki Kim Salia ya ka ay kabaja hagi constituency jungi Kim kit klem ya ka ay kabaja yang ngishimet kum kinong yalam kijingya lanti ka jungi hagi sans nem kibaladep kalalong sisya kabajeruit kabajeruat hot kindon na pedeng jupi kinong kita ikikwa suki dengan pensyai lupa ipi kibandon kum kata kacing penbut nam yangi kinong yalam jong ka jela borok khoy kisya jet ha kinong kersyan naki constituencies la jong haba kinong kersyan kila penjob yangi kum kila thong yangi kum kita kiya mali kadon kajing ang nut manginyo lem ya kasuki de klem kasuki ru ngilapan ihi yaki constituencies jongi mangilala ite bangin ay kata kajing syakri ka ba telikat bala ay laibor pilaban ong ke NPP bakumta bakum ni to ong piya nga ay nga ko way ka party ka baklam don kita gijing syakno simet ru ngidon gijing bakla manohi baong bang iklem bakla tinray kita gijing bakla baro ngiyale pan penbed ngiyale pan Shailem ngele banyayat nakilenti ki babyang ban pen ipi bakijing bakla jungi walang ni bakla kidon pan laki jong ki daw jong kata kajing bakla tinginget ba nang ni syakman nakabaya selok pat ka parti kabada ka jella lajong lada pi reject ya ka parti na ka jella lajong pikudop ya ki parti ki bawan nabar kum kinong way tisano ken kan ka jella ka jong ikan lek tingingi don tangkat taban ong bato dwailem na kabanta jungi bangin yailong kita kinong
yalam ki babyang kinong yalam ki bantray shitom kinong yalam ki badon ka jing thmu ka babha si hajar ngo ipi baro phần báo mặt và job election ada kata nak parti Kongres dan parti Islam dan play kejeruat bagai ngia kenduk kum kita ki legislator dengan parti kena ya klan bunti ni kata gila sim ko wi karai pedeng jungi bangin ya mi no nak Kongres bangin ya join no bat kan national NPP thì kan join jungi kan dai la shibet officially mo thì ngasot nat ban ong hang ni ba kum MLA ngala ban sakri ya gasti yang lala ban sakri ya constituency jong kat I capacity ko MLA pangasot nat chibu ne bangala yo ban trei namata ke constituency kam tam so mangan rai kan ni kam ban lek sikui ke parti ngalai selok ban ki longbut juga ngalai selok ban pai ba juga ha ke constituency ki pai ba ki longkit kam juga kim don ke jing sa not yang mangan mi na parti Kongres bat kisanya abi hanga mangan don bat kununu parti hamanga kli ki ngandon bat ke NPP tiong ba kabyang ba don tingam ban si ngabat kum MLA ala zainom tasi ngan join no sibit akan NPP mana community bangan yo ban sin sakri biang sai sisin yo pai ba hakani ka arpulai arjara pulai fresh